Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba Igo Stamina TV, reka tunyuze amaso mu binyamakuru tubabwire ibiri kuvugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Reka tukubwire ko Trump avuga ko iyo abakiri perezida yari gukemura ikibazo cyo muri Ukraine mu masaha atarenze 28. Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA avuga ko iyo abakiyobora iki gihugu yari gukemura ikibazo cy'intambara imaze amezi 11 hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Mu butumwa yashize ku rubuga rwe Truth Social kuri wa 26 Mutarama uyu mwaka, Trump yagize ati n'ubu mbaye ndi perezida nashobora kujya mu mishyikirano nkarangiza iyi ntambara iteye ubwoba mu masaha 28. Uyu munyapolitiki kandi ashinja ubutegetsi buriho bwa Joe Biden gukomeza iyi ntambara aho gushaka uburyo haba imishyikirano iyirangiza, bugakomeza guha intwaro zifite agaciro ka miliyoni y'amadolari Ukraine. Mu bundi butumwa kandi yaherukaga gutangaza kuri uru rubuga mu mwaka ushize, Trump yaburiye amahanga ngo mu gihe ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya kitarashakirwa igisubizo byihuse, bishobora kuzatera cyangwa se kuzabyara intambara ya gatatu yese. Reka dukomeze n'ibindi bivugwa hirya no hino mu gihugu. Dukomereje amakuru yacu muri Eritrea. Ni mu gihe kandi umuyobozi muri Amerika yatangaje ko ingabo za Eritrea ziri ku butaka bwa Ethiopia. Umuyobozi mukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatandatu yavuze ko ingabo za Eritrea zikiri muri Ethiopia nubwo zasubije inyuma umupaka zivuguruza abategetsi ba Ethiopia, kandi bavuga ko abanya Eritrea bamaze kugenda. Ingabo za Eritrea zafatanyije n'ingabo za Ethiopia kurwanya inyeshyamba mu ntambara imaze imyaka 2 ihuza guverinoma ya Ethiopia inyeshyamba zo mu karere ka Tigray gaherereye mu majyaruguru. Mu Gushyingo ariko guverinoma ya Ethiopia n'ingabo za Tigray bashize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ayo masezerano yategetse kuvana ingabo zose z'amahanga muri Tigray nk'uko iyi nkuru dukesha Reuters ibyibutsa. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas-Greenfield mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yasuraga umurwa mukuru wa Kenya yagize ati ku bijyanye na Eritrea twumva ko basubiye ku mupaka kandi basabwe kugenda. Greenfield nta bimenyetso kandi afite cyangwa aho ayo makuru ayakura. Minisitiri w'itangazamakuru muri Eritrea Yemane Gebremichael we ntabwo yasubije icyifuzo cya Ruta cyo gutanga ibi isobanuro. Ari nako tunazengurutse amaso na mikoro twisubirire muri Kongo. Perezida Tshisekedi yarakariye uwarayoboye FARDC muri Kishanga amuha inshingano ziremereye. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagaye kuri telefone General Mugabo uyoboye ingabo za FARDC mu gace kegereye Kishanga amubaza uko byagenze ngo umutwe wa M23 ubatsinde ubambura umujyi wa Kishanga. Ni ikiganiro Tshisekedi yagiranye na General Mugabo kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Mutarama 2023. Nyuma y'umunsi umwe gusa M23 ikubise inshuro FARDC ikayambura umujyi wa Kishanga. Muri iki kiganiro Perezida Tshisekedi yagiranye na General Mugabo uyoboye urugamba muri Masisi yakoresheje imvugo iremereye cyane yumvikana mu mujinya amubaza uburyo M23 ikomeje gutsinda FARDC. Tshisekedi kandi yabazaga General Mugabo icyabuze kugira ngo batsindwe uru rugamba, akamusubiza amubwira ko babuze ubutabazi ndetse n'ibikoresho bikabana bikeya birimo imbunda ndetse n'amasasu. Mu gihe General Mugabo kandi yagejeje kuri Tshisekedi ibibazo biri mu basirikare bari ku rugamba, amubwira ko bafite inzara nyinshi kuko batabona ibyo kurya no kunywa, yemwe ngo ntibabona n'ubutabazi bahabwa nk'inkomerezi bazakomerekeye ku rugamba. Mu kiganiro cyakorerwaga mu Iringara, Tshisekedi yabajije General Mugabo iby'amashusho yabonye arimo ayabanje kugaragaza uyu mujenerali ari muri uyu mujyi wa Kishanga ndetse n'andi yaje kugaragara wamaze kwinjirwamo n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi kandi
aramubaza ati none umujyi mwawuvuyemo cyangwa muracyawurimo. Generali Mugabo kandi yamusubije agira ati yego rwose nyakubahwa twawuvuyemo. Tshisekedi yasabye Generali Mugabo ko bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza umujyi wa Kishanga byanga byakunda. Ngayo nguko ngibyo ibiri kuvugwa cyangwa se biri kubera muri RDC. Twikomereze n'inkuru zicukumbuye Igo Stamina TV bayabateguriye. Dukomereje muri Somalia kandi ingabo za Amerika zemeje ko zishe umuyobozi wa IS muri Somalia. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko ingabo zayo zo mu mutwe udasanzwe Special Forces zishe Bilal al-Sudani muri Somalia hamwe n'abandi 10 bakoranaga nawe. Yishwe nyuma y'uko ingabo zidasanzwe za Amerika zagabye igitero ku birindiro bye biri mu buvumo mu misozi bizeye ko bamufata ari muzima. Umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe umutekano Lloyd Austin ati al-Sudani yari ku isonga mu guteza imbere ICC muri Afurika. Bwana Austin kandi yongeyeho ko yateye inkunga ibikorwa by'iryo tsinda ku isi hose. Abasesenguzi bavuga ko kuba ingabo za Amerika zoherejwe kwica cyangwa gufata Sudani aho gukoresha igitero cy'indege zitagira abapilote byerekana akamaro ke mu myaka yashize, kandi bivugwa ko umutwe wa leta ya kiyisilamu IC waguye ibikorwa byawo mu bihugu byinshi bya Afurika harimo Mozambique na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora ngo leta ya kiyisilamu n'itsinda rito muri Somalia ugereranyije n'umutwe ushamikiye kuri Al-Qaeda wa Al-Shabaab uzwi cyane ugenzura kandi uturere twinshi two mu majyepfo. Mbere yo kwinjira muri leta ya kiyisilamu bivugwa ko Sudani yayoboye ibikorwa bya Al-Shabaab afasha mu guhugura abarwanyi. Yashinjwaga kandi kuba yaragize uruhare runini mu bijyanye no gushora amafaranga n'ubuhanga bwihariye mu gukora iterabwoba byatumye ahigwa n'umutwe ushinzwe kurwanya iterabwoba wa Amerika. Ibi ni by'umuyobozi wa Amerika utavuzwe amazina yatangarije ibiro ntaramakuru bya AFP. Igikorwa cyo gufata Sudani kandi ngo cyatwaye amezi menshi mu kugitegura. Somalia yishimiye byimazeyo urupfu rwa Sudani. Iyi ni Igo Stamina TV. Reka tugushimire wowe wabanye natwe, reka tugushimire wowe utahwemye kandi udahwema kudukurikira no kudutega yombi. Cyari Negros niwe nkubwira kandi ko ukeneye kwamamaza watwandikira cyangwa ugasiga nimero yawe muri comment tukaza kuvuga. Igo Stamina TV, Negros niwe turabakunda cyane.